iya hii mundu wakulu muzadele ngawa pano pandili kuli project akuno kwa iwe musisti wakutera kuti mukungobwera upanda kanthu iya ili nyumba tikumanga apa ku project kuti kupanga roofing atikuvolera letu mundu wakulu ndimene munanenera muja loko ni landscaping ndapanga letu mundu wakulu chifukwa musana lowe nyumbamo shapa mbuyo pang'ono pali orchard pali garden kuchola sipazo oshashanira ikazoti maluwa decoration nditu ndapanga mundu wakulu momuja mundu wakulu wani lumu simoti chipinda chimosi mundu wakulu balasa letu mundu wakulu paja mumanena kuti simufuna self container simufuna toilet koma mafuna chimbusi ende chimbusi tikukumba pajapo kulibe toilet kuli chimbusi mene munanenera muja mundu wakulu iweyo kumeneko dikirani ubati kuti boma litumise mukamasabwera ubasi osaopa iyayi nyamulani lipilo chilichonse kuno musachipesa pogona palipo atengani upilo mundu wakulu pogona palipo ndikusana ndi mundu wakulu iweyo kumeneko mushife kunena kuti zikuti mukubwera kuno kumulibe kanthu muli ndi auti ine kunoko ndikutamangisa sokuti musafikire pabwino musasafikire pambepo iya mundu wakulu abasi mutakutumisa chifukwa apa ndekuti chimene chikufuta apa ndekuti mundu wakulu ndi cement pasalama tumba limoti mundu wakulu mukotumisa cement yo timalise kwinako oze nendaula nditu li project likupita iyayi zopano chitusi siningatumise mundu wakulu chifukwa chokuti paja ndilibe phone ya WhatsApp ndilibe phone ya WhatsApp mundu wakulu nde inu yotango kulupirilani kuti kunoko project ikuchitika mundu wakulu siko mukwambiri